sampun rawuh ring jagat musuh dawuh sane mangkin kelanturan antuk nyukat genah irika ring dolangke jagi pancen namun yen sampune pun ida nyukat genah turmaning makarya upakara dalam sampun sami sampun siaga sane mangkin sane kapal tamu wantah upakara carune sane keaturan itu sane sana mangkit kelantungan antuk ide menang pedagangan sana muas panca
sampune puput ide Resi Markan yo ngaturang pupu karo yanyone punika asa punapiranis mangke selantunnya Resi Markan ide nitahan macam ring panjang itu mangkosami mangga ngelantur ngalgas alasi sane kalintang Sri betul pernah gatinya sia-sia dewane upakara budayanya lan dewayane punika sampun kagungan nika keh mawunan para sisian idene maka sami rahayu rahayu lantur sampune puput sisian idene ngalkal alas punika raris genahe punika keangin sawah tegalan utawi petanduran asing-asing sane ketangun oleh sisian ide Resi Markan dugi punika sane subur gemah lipah loh jinawi kowe sisian idene maka sami sane nanun genahe punika sane keangin sawah yatin tegalan sami pada mupu